Bog svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Došao je taj tren. Pričamo o mojim favoritima dekorativne šminke u protekloj 2018. godini, tako da ukoliko vas zanima, nastavite gledati. Skupila sam proizvode koji su baš meni bili onako top, dakle oni koji kada se osvrnem su mi ono baš nekako vrh ove godine, svaku kategoriju od ne znam korektora do pudera, sjenila, rumenila, tako da sad ću vam sve pokazati. Voljela bih krenuti od paleta, neću ići nekakvim posebnim redoslijedom, naprosto ću ići od stvari koje su mi onako najveće da ih se riješim. Mislim da ovu godinu su meni obilježile 3 palete, nisu nažalost drogerijske, ja više volim palete koje su onako veće, koje su kvalitetne, što ne kažem da drogerijske ne mogu biti, to smo otkrili. Ako ste gledali možda puno lice noviteta, vidjeli ste da Essence paleta je bila ono top i ako niste pogledali, obavezno pogledajte. Ono što želim reći jest da ove palete koje ću vam pokazati, dvije su skuplje, jedna je povoljnija, ali niti jedna nije dostupna u Hrvatskoj za kupiti. Dvije definitivno palete koje sam koristila pomahnitalo ove godine, nećemo se lagat. Anastasia Beverly Hills, Prism i Mode Renaissance. Mislim da sam Prism isto ove godine kupila, Renaissance sam sigurno. Tipa četvrti mjesec sam negdje bila kupila, ja tu paletu obožavam. Često ih znam kombinirati za nekakve lukove na Instagramu i stvarno su mi baš su mi vrhunske. Ovo jesu skuplje palete, ali vrijede fakat svake kune, obožavam ih i dalje ću ih koristiti sigurno u 2019. Jedna paleta koja po meni nije toliko kvalitetna, ali je fora zato što dobijete jako velik raspon boja. Radi se o ovoj Morphe paleti, to vam je ova famozna, bože, 35B, ja mislim da svaki instagramer ima ovu paletu iz ovog razloga, dakle, vidite kukaj, ne stane mi ni u kadar. Ovo je sve, dakle, ono, rang boja, rainbow palette, fakat dobijete puno toga, međutim, da je nešto sad najbolje na ovom svijetu, nije. Moram priznati da sam još uvijek u potrazi za nekom dobrom, kvalitetnom rainbow paletom koja onako sjenila ima baš ono na razini, dakle da se to fino sve blenda. Ovo je okej, može se koristiti, može se raditi s njom, ali da je sad nešto top, nije. Dakle, ima naravno boljih nijansi, ima gorih nijansi. Ja sam recimo najviše onako koristila ovaj tu dio, pa čak i ove zelene i plave. Nekih full tamnih se nisam previše dirala. Definitivno je obilježilo 2018. Da li ću koristiti 2019. ne znam. Budemo vidjeli i nadam se da budem, ali eto, još jedna paletica koja, eto, meni je stvarno bila srcu draga i koristila sam je jako puno. 2018. godinu su obilježile 2 maskare i usudim se sad reći, dakle jedna je high-end dok je druga drogerijska. Prvo ću vam pokazati ovu drogerijsku. Radi se o ovoj Catrice Lashes to Kill 24 Hours. Pokazivala sam vam je masu puta. Jedina zamjerka ovoj maskari je što se preslikava. Dakle, ja stavim recimo maskaru, kako imam malo duže trepavice, meni se sve tu ispod obrva, uvijek sam imala crne fleke i to mi toliko ide na živce, a obožavam i tako mi lijepo izvuče trepavice, tako dobim na volumenu, na dužini, ne zgrudam ih. Baš je super i znam da postoji vodootporna. Kad god sam išla kupiti vodootpornu, uvijek je, ne znam, ja to obično na nekakvim akcijama lovim, uvijek je rasprodana ili je neko već brljao po njoj pa je nisam kupila. Vjerojatno je bolja, ali opet vodootpornu maskaru skinuti je ono muka Isusova, tako da ih izbjegavam. Ali eto, ovo je maskarica koja je meni stvarno bila super. Da ne spominjem sad onu Maybelline Lash Sensational koju sam spominjala, ne znam, u prošlim favoritima protekle godine i stvarno je nisam nešto previše ove godine koristila, dapače nisam je kupila sad neko vrijeme, tako da eto, mislim da se usudim reći da bi ovo bio favorit što se tiče drogerijskih maskara. Što se tiče high-end maskara, ja sam se zaljubila u ovu maskaricu, radi se o Ilamaskinoj Raven maskari, jedna jedina maskara koju oni imaju. Barem ja mislim kod nas, ne znam da li vani imaju više vrsta, ali tu kod nas drže samo jednu jedinu i stvarno je mrak. Četkica, evo sad je isto imam, dakle četkica tako fino izvuče, tako mi produži trepavice, ne zgrudam ih, jako je crna.
Ono što mi se sviđa, ne preslikava mi se, nije vodootporna. Dakle, otpornija je na vodu i na recimo masnije kapke, neće vam recimo se preslikavati. Ako se idete tuširati, skočite u bazen, ona će vam se skinuti. Dakle, nije vodootporna, nije kao waterproof, nego je water resistant. Ovo je ono moje zlato trenutno i obožavam je. Ovo mi je sad druga. Dakle, već sam bila nabavila jednu prije toga i fakat mi je mrak. Volim je koristiti na sebi, volim je koristiti na drugima. I definitivno mi je otkriće godine što se tiče barem maskara. Sad imam 3 pudera koja bi vam htjela pokazati. Dakle, Rimmelov Lasting Finish, samo sam u tom lešu. Lasting Finish ja vam koristim najsvjetliju nijansu 103 True Ivory. Fantastičan puder za suhu i mješovitu kožu. Fantastičan. Dakle, fino prekrije. Ovo mi je 2. u 3. Ovaj sam bila kupila prije ljeta i evo ga. Tu sam došla. Fakat ga trošim, s tim da ga preko ljeta nisam koristila jer mi je... Doduše miješala sam ga s onom, ja imam full tamnu nijansu i full svjetlu, pa sam ja to miješala i nosila. Tako da ja ovaj puder obožavam, daje odličnu prekrivnu moć, odnosno ima odličnu prekrivnu moć. Nije onaj osjećaj maske, ne isušuje kožu, ne naglašava suhe dijelove. Fakat je puder top. Jedina zamjerka, oksidira malo. Ne previše, čak ovaj drugi koji ću vam pokazati ima malo, čini mi se tendenciju malo jače oksidirati nego li ovaj, ali sve u svemu jako dobar drogerijski puder. Drugi puder za koji nisam mislila da ću toliko se navući, ali jesam. Radi se isto o Rimmelovom puderu, samo vam je ovaj sa plavim čepom i ovo vam je Match Perfection. U istoj je nijansi, dakle isto je 103 True Ivory, s tim da on vam je više onako laganiji, dakle on je malo onako rijeđe konzistencije nego li ovaj Rimmellov Lasting Finish. On je gušći tako da automatski ima jače prekrivanje. Meni je ovo čisto dovoljno, meni se lice jako počistilo u nekoliko sad zadnjih mjeseci i stvarno nemam potrebu nositi nekakav preteški puder. Naravno ja volim nekad staviti malo jači puder, čisto onako da imam taj nekakav doll efekt, odnosno kao lutkica da mi koža, mislim, ali i s ovim to mogu postići, samo što zamjerka mu je, dakle, oksidira više nego li Lasting Finish i zna mi se više zavući u ove neke možda bore moje smijalice i na bradi. Međutim, ovo ostalo dobro izgleda, ne mogu reći prekrije koliko toliko, ok, ali naravno slabije prekrivanje u odnosu na ovaj, ali evo, sad i njega isto koristim, kupila sam ga čini mi se pred neka 2 mjeseca, imali smo video sa testiranjem tog proizvoda i od tad ga evo koristim i usudila bi ga se uvrstiti u favorite 2018. Još jedan high-end i još jedan Elon Muskin proizvod. Dakle, radi se o Skin Base puderu. Ovo je moja nijansa trenutno 5,5. Ja imam više nijansi tog pudera, zato što sam vizažist i zato što trebam više nijansi tog pudera ako šminkam druge. Ovaj puder, ja kad sam ga prvi put probala, i to je bilo pred sigurno više od godinu, to je bilo pred 1,5 godinu, malo možda manje, ja sam ostala u šoku kako taj puder lijepo sjedne, kako taj puder fino prekrije, nije težak na licu, kako mi ne isušuje kožu, ne oksidira, predivno se nanosi. Mislim, ja sam ostala paf i kupila sam si u konačnici više nijanse zato što tražila sam nekakve dobre high-end pudere koji će meni odgovarati, koji bi odgovarali većem tipu kože, dakle ako je masnija koža, ako je suša koža, odnosno više suha i dehidrirana. Ovaj puder funkcionira po meni fantastično na jednom i drugom tipu kože, samo je potrebno ako je masna koža u pitanju malo onako zafiksirati sa puderom u kamenu. Ja čak nekad ni ne stavim zato što kako je sad zima onda više volim da sam onako duvi, odnosno moja koža baš gubi dosta vlagu zbog ovog grijanja i tog toplog zraka, odnosno ovog zraka od radijatora, tako da nekako ne volim se matirati. Probala sam stvarno jako puno high-end pudera, od Diora, YSL, ne znam, Estee Lauder i nekako sam se s njim najviše našla. Stvarno mi je dobar i super funkcionira, skuplje, ali ako tražite nekakav dobar high-end puder, ne možete si pronaći čak i nijansu, imaju odličan raspon nijansi, nisu onako samo naranđaste i roze, nego imaju žuti neutralni podton, breskvasti podton i ne znam kaj sve ne.
potražite ih u dućanu u Milleru, u većim Millerima imate i fakat, ja sam prezadovoljna i baš onako sam sretna što sam konačno našla nekakav dobar high-end puder koji funkcionira na onako većini ljudi. Kad smo već kod pudera, ja bih voljela nastaviti u tom toku sa korektorima. Definitivno, korektori godine Fit Me. Fit Me Maybelline, ja vam koristim trenutno 15.05 pa miješam. Vidite, pogledajte koliko sam ja njih izmasakrirala, evo ga. To je stvarno dokaz da ih koristim. S tim da ova, čini mi se 15-ica mi je pri kraju, kupila sam si već novu, opskrbila sam se. Odlični korektori, ne isušuju područje ispod očiju, super prekrivaju, ne krisaju se nešto sad previše, meni se svaki korektor krisa, kogod da kaže meni se krisa, meni se sve krisa, ne znam, ja naprosto imam takav oblik oka da ispod imam dosta borica i moram staviti nekakav puder u kamenu da mi se to sve fino zafiksira. Neko vrijeme koristila sam onaj Essence-ov, međutim shvatila sam koliko god da super prekriva, jako brzo se suši i postane mi onako malo cakey, ako ga što duže ga nosim, onako baš mi bude, ne znam, nije mi sjeo, u konačnici, kroz duži period nošenja sam shvatila da mi naprosto ne odgovara i to je onaj healthy glow. Tako da odlučila sam definitivno ove godine sam otkrila ove korektore i stvarno ih koristim na svakodnevnoj bazi i zadovoljna sam s njima, koštaju oko 35-40 kuna. Maksimalno, sad nemojte me molim vas tući, jednom sam se zeznula kad sam rekla, mislim da su oko 35 kuna, 40 top, u Milleru, ne znam sad koliko su u DM-u i BP, mislim da je tu neka cijena, tako da ako niste isprobali imate zaista toplu preporuku. Još jedan Rimmel puder u kamenu ovog puta, jedan jedini puder u kamenu koji ja trenutno koristim jer meni ništa nije odgovaralo. Ja vam obožavam ovaj Rimmelov Stay Matte puder u kamenu, moja nijansa vam je 005 Silky Beige. Ja sam jako zadovoljna s ovim puderom, ne isušuje mi kožu, fino onako nije onaj težak osjećaj na licu, ja ga stavim jako malo i to stvarno onako na područje te zone malo pređem, ako recimo samo setiram oči i stavila sam korektor, doslovno prođem sve sa istom četkicom i to je to. Ako sam stavila isto korektor, isto malo pređem i stvarno mi je jako dobar, dosta sam ga već, dosta, nisam još dotakla pene, ali fino sam ga udubila. Tako da, što se tiče nekakvih drogerijskih pudera u prahu, definitivno ovaj. Bronzer za mene jedan jedini Balm Desert od The Balma. Ja sam njega, fakat ga koristim puno. Ne znam koliko možete vidjeti, malo sam već udubila, nisam dotakla još pen, ali toliko ga volim, toliko ga koristim. Ja stvarno ne mogu vjerovati. Ovo vam je tip pudera koji malo onako ima nešto ciglasto, roskasto, ne znam kako bi se izrazila, ajmo to svočiti pa najbolje da vam tako kažem. Evo vidite kakav je to bronzer, nije naranđasti, nego ima to nešto u sebi, ne znam, baš onako ciglastu jednu boju, nije naranđasta nego je ciglasto, smečkasta, ne znam uopće se izraziti. Ali hoću vam reći, nije onako žučkasti, nije onako sivi, a fantastično mi odgovara. Dakle, to kako na mom licu sjedne, ja sam prezadovoljna. Najdraži bronzer ikada. Imam, fakat, isprobala sam i Guerlainove, i MAC-ove, i Essence, i Catrice, masu tih bronzera i skupljih i jeftinih i baš sam se ovaj zaljubila. Tako da obavezno ga, čekirajte ga ako ga vidite negdje u BP ili DM-u, može vam se svidi. Za mene je ovo fakat top bronzer. Odlučila sam ubaciti jednu četkicu jer stvarno je proizvod koji ja masakriram i koji mi je, mislim da je bio poslan meni na recenziju prošle godine, ali ja ga ove godine fakat ga, baš ga masakriram, odnosno tu četkicu. Radi se o Wet n Wild četkici, izbrisalo se doslovno od korištenja, koja vam ima ovako tu malo udubljenje, tako da možete staviti palac i možete fino blendati. Dakle, to kako meni, kad ja osobito ovaj bronzer nanosim, kako meni to sve fino onako napravi airbrushed finish. Ja sam, ne znam, mekana je, fantastična je, tako lijepo nanosi, nikad ne bi rekla za jednu četkicu od 40 kuna u drogeriji. Tako da, želim si kupiti još jednu jer ova je već, dobra je ona i dalje, ja je sam moram oprati, trenutno je prljava jer sam se šminkala, ali stvarno top proizvod za nanošenje bronzera, pa čak nekad i rumenila ili sve skupa kad stavim i rumenilo i highlighter volim onako proći da se to sve svino stopi.
da bi riječ rekla. Dolazimo do dva highlightera. Ova godina nije baš bila godina highlightera, da sam otkrila nešto onako wow, nešto što je super, ok. Trenutno imam na licu Catriceov, ali evo, doslovno sam ga dobila pred tjedan dana i po meni nije u redu staviti u favorit godine, a nisam ga koristila kroz godinu i stvarno je predivan, ali tu su bili nekakvi drugi highlighteri i to drogerijski. Prvi je ovaj Elfov. To vam je u nijansi Blush Gems, izgleda vam ovako. Jedna boja šampanjca bi ja rekla i stvarno predivan. Meni je najviše pasao kada sam bila onako malo potamnila po ljeti i stvarno je krasan, ono mi je onako zapečeni. Tako da treba malo sastrugati i skinuti površinski sloj, ali meni je bio fantastičan i stvarno sam ga puno koristila. Drugi vam je Wet n Wild Mega Glow koji je u nijansici Blossom Glow. On je onako malo više roskasti, međutim ja stvarno volim ove Wet n Wild highlightere. Nisam ga toliko koristila možda koliko sam htjela, zato što je bio presvijetli kad sam ga kupila na ljeto i sad nekako na zimu, kažem, baš sam onako, to sam baš rekla kada sam isprobavala ove nove proizvode, nekako sam više bila u, ovo je predivno by the way, onak, halo, fakat top izgleda. Više sam onako u tim hladnim nijansama što ovo je, ali ima taj rozi potton, dok onaj Catriceov je onako baš snježni, kako bi rekla, silver snježni, baš dobro izgleda na koži. Ovo isto fantastično izgleda, ali treba paziti ono što imate na licu, najbolje bi bilo da su rozi tonovi, zato što neće vam previše odskakati od cjelokupnog make-upa, tako da ovo je i onaj drugi koji imam, kojim se ne mogu trenutno sjetiti imena, ali isto je zlatni, fakat ih volim i baš su mi onako jako dobri drogerijski proizvodi, a nisu skupi. Kad sam već kod sjaja, da ne zaboravim na ova mono sjenila koja su mene oduševila ove godine. Radi se o ovim... Hvala mi. Radi se o ovim Essence monosjenilima. Masu puta sam vam ih pokazivala, ja ovo obožavam. Ovo je toliko dobro. Ako želite onaj mokri izgled za očima, sjenilo, gledajte ovo. Onak, halo, s 25 kuna, ne znam koliko su, više se ne mogu sjetiti. Znači, ovo je toliko dobar proizvod za toliko malo novaca. Jedino što sam primijetila, malo me moje oči krenu malo suziti. Nešto mi očito baš, nije sad da me peče, da ja ne mogu gledati, ali osjećam da mi baš ne odgovara previše na licu, odnosno na očima, tako da moram dobro paziti da mi ne ulazi u ovaj waterline, odnosno unutar oka. Tako da ne znam, ja bih vam savjetovala da kupite jedan i probate, pa ako vam odgovara kupite ih još. Ja sam bila kupila jedan i ono na ruci i onda sam ih stvarno sve porokla. Drugima to koristim pa izgleda super i ne smeta ih, ali ne znam, meni nešto, možda neka i naprosto mi ne odgovara od sastojaka, ali za neke ovako lukove ja volim iskoristiti, tako da ovo su stvarno top proizvodi. Essence, dakle, monosjenila 2018. Mislim da je ovo bila godina rumenila, usudila bi se reći. Prvo ću vam pokazati rumenila su, nažalost ne mogu se kupiti kod nas, možete ih samo naručiti. Prvo vam je ovo Milani rumenilo, dakle izgleda vam ovako ambalaža. Ovo vam je u nijansi 03 Berry Amore, to vam je dakle baked powder blush, odnosno zapečeno rumenilo, koje je meni predivno i dobijete ovako još unutra ogledalce i još uvijek imam četkicu koju nisam makla. Ovo je super rumenilo. Stvarno je onako jedna predivna nijansa, onako zagasita sa malo sjaja i onako je baca na jednu ciglicu, bi se ja usudila reći. Ne znam sa koliko se vidi. Stvarno jako volim to rumenilo i to mi je bilo onako baš dosta nošeno i dosta korišteno sad na jesen, tako da ovo mi je stvarno drago rumenilo. Ako naručujete izvana i volite eksperimentirati, ovo mi je moja topla preporuka. Drugi proizvod je high-end rumenilo, koje je mini izdanje jer sam kupila čisto da isprobam. Radi se zapravo o NARS mini rumenilu, koje mi je iskreno sasvim dovoljno i bez obzira što je mini. Dobijete malo ogledalce, unutra izgleda vam ovako. Ovo vam je dakle nijansa Orgasm, njihova fakat najpoznatija nijansa. I ona je više onako šimerasto roskasta, sad ćete vidjeti razliku. Ovo je više onako baš topla neka terakota, rekla bi, onako zemljana boja, dok ovo je baš onako fina, osvježavajuća, onako
rumena, ona klasična fina rumena bojica i stvarno je jako lijepa. Volim to rumenilo, super mi je. Ne znam koliko dođe full size, iskreno niti me briga, ovo će mi biti sasvim dovoljno jer ne treba vam puno proizvoda, a baš je onako pigmentirano i mislim da će mi trajati stvarno dugo, tako da ako niste isprobali, isprobajte, ako imate priliku isprobati NARS, isprobajte, stvarno ovo rumenilo je super. Zaboravila sam još kad smo kod alata pokazati alat koji koristim. Definitivno Real Techniques spužica koja je odvratna i raspadnuta je ovo kako perem i kad sam imala dugačke nokte sve sam je priklala i onda je pukla jadna sirota. Što se tiče spužvica, definitivno Real Techniques, ova njihova naranđasta. Dosta su skupe kod nas, moram priznati. Ja sam sad bila naručila neke LA Girl, pa ću to isprobati, ali to opet izvana moram naručiti. Sve su nekako spužvice tu skuplje, tako da nemam pojma. Dosta su dobre, kažem, jesu skuplje, ali opet jeftinije su vam od Beauty Blendera, tako da ako niste isprobali, isprobajte. Ako imate priliku naručiti sa iHerba, naručite sa iHerba, jer je jeftinije, tako da bolje ćete proći u svakom slučaju. Primer za sjenilo, za kapke. Dakle, radi se o ovom Wet n Wild Photo Focus primeru za kapke koji sam ja otkrila, ja mislim, još prošle godine. Isprobala sam sve i svašta. Ovo je toliko dobro i negdje mi je onako na razini sa Balmovim onim njihovim primerom za oči, međutim Balmov mi se nekako čini drugčija formula, slično je po izvođenju, ali nekako mi ovo djeluje bolje, jeftinije je. Ovo je 45 kuna, Balmov je 150 kuna i fakat je mrak proizvod. Sjenilo je intenzivnije, dugotrajnije, stoji na mjestu, ne krisa se, odnosno ne puca, ne priljeva se, baš drži. Dušu dao, ako tražite nekakav dobar povoljni primer za oči, za sjenilo, evo ga. Holy Grail, sveti graal, fakat je proizvod top. Našla sam još jedan proizvod za obrve, koji definitivno mi je favorit godine. Olovke sam razne isprobala, ali ja nisam tip od olovaka, tako da ovo je nešto što je meni vrh vrhova. Radi se o ovom Elf, ja to zovem pomadica, odnosno to vam je kao gel brow, lock on liner and brow cream se zove, ili gel, što god. Ovo vam je u nijansi moj medium brown, meni se već iskreno posušio dosta i postao mi je onako malo preintenzivan, ali gledajte, evo, fakat sam ga trošila. Jako ga volim, imam ga trenutno na obrvama iz razloga što mi nije naranđast, nije mi moja boja obrva je, dakle onako malo pepeljasto, smečkasta i stvarno mi je top. Jako volim ovo, nije toliko skupo, imate u Bipi, ako tražite nešto slično, čekirajte, meni je ovo fakat proizvod godine za obrve, bez ikakvog pogovora. Zadnja stavka su ruževi. Pokušala sam da se sjetim nešto što me baš oduševilo, što mi je baš bilo wow, zar to ima na našem tržištu i što stvarno mi je baš odgovaralo. Krenut ću od drogerijskih, ima jedan high-end. Prvi je definitivno ovaj Maybelline Superstay Matte Ink koji je brutalan. Ovo vam je u nijansi 65 Seductress, to se ne skida susana, to toliko traje dugo, toliko je jedna lijepa. Onako malo me asocira na Velvet Teddy, ja bi se usudila reći. Maybelline vam ovako izgleda. I sličan je, to što sam rekla, usudila bi se reći da je sličan Velvet Teddyu, imaju neke onako sličnosti. Ovo je jako dugotrajan ruž, obožavam ga i nikako da si kupim još. Aurin ruž, ovo vam je Absolute Matte Velvet Fill u nijansi 639 One Kiss. Ovo je bila nijansa za jesen, fakat je predivna, brutalna nijansa, gledajte vi ovo. Fakat moram presta govoriti fakat, ali zaista super ruž, jako lagan na usnama, nije nešto predugo trajan, da se razumijemo u odnosu recimo na ovaj Maybelline, da i Maybelline traje 1.500.000 godina. Ovo je fantastična bojica, predivan je, pigmentiran je, nije onako peći na usnama, jako sam zadovoljna. I definitivno moji favoriti koje sam na ljeto naručila, ovo su sad, dakle to je set ruževa od Anastasia Beverly Hills, dakle izgleda vam ovako, to su vam oni njezini mini izdanja, mat ruževi su. Ja ih jako volim jer su boje predivne. Ja sam sad samo jedan uzela. Ova ambalaža.
Ja sam, ono, luda sam. Ovo mi je jedan od ljepših, ovo mi je čak i ono jedna onako, pa čak može biti zimska nijancica, jer je onako baš neka boja, nije trule višnje, ali ima nešto u sebi te trule višnje, ajmo reći. Stvarno su jako dugotrajni, puno su onako kremasti i mekši, mislim, ne znam od čega sad, ali recimo nekakvih mat skupljih ruževa koje sam isprobala, baš se onako fino se nanesu, predivne su boje, dakle dobila sam 4 u kompletu i sve su tako neke roskaste nijansice, super su bile za ljeto, nosila sam i sve. Voljela bi se priuštiti definitivno full size njezine ruževe, tako da jako sam zadovoljna i stvarno su mi se svidjeli, ovo sam najviše nosila na ljeto, a ovaj sam sad čak i nosila na jesen negdje i mogla bi opet isfurati jer stvarno su, ova je nijansa Plamiria se zove i stvarno je ono. Dakle, ovo su proizvodi koji sam ja stvarno, ono, vjerno koristila najveći dio godine, ajmo reći. Nisam htjela ubaciti nešto što je bio favorit jedan mjesec i onda uopće više nisam koristila, nego ono, stvarno nešto što sam baš drilala po tome, jer mislim da favoriti godine ne bi imali smisla. Ne znam da li ste isprobali neki od ovih proizvoda, ali toplo vam preporučujem jer stvarno je ovo sad već testirano tokom godine i ja sam baš prezadovoljna. Ako vam se svidio ovaj video, dajte jedan veliki like, pretplatite se na kanal ukoliko već niste. Pišite mi ispod u komentare da li ste isprobali neki od ovih proizvoda, kako vam se čine, koji su vaši favoriti dekorativna šminka ove godine. Obavezno podijelite sa mnom, užasno me zanima da li vi možda imate neke stvari koje ste otkrili, a da su vam ono najbolji proizvodi ove godine. I eto, dragi moji, to je to za danas. Hvala vam na gledanju, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!